Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa serangkaian serangan di seluruh Ukraina merupakan bentuk pembalasan atas serangan Ukraina di jembatan Crimea. Serangan tersebut dikatakan Putin sebagai tindakan teroris. Dalam panggilan video, Putin menyampaikan kepada anggota Dewan Keamanan Rusia bahwa militer Rusia meluncurkan senjata presisi dari udara, laut, dan darat guna menargetkan energi utama dan fasilitas komando militer. Putin menyebut jika Ukraina terus meningkatkan serangan teroris di Rusia, maka Moskow akan menanggapi secara keras dan proporsional dengan tingkat ancaman. Diketahui serangkaian serangan rudal menghantam ibu kota Ukraina di Kiev dan wilayah di Lviv, Ternopil, dan Dnipro pada Senin 10 Oktober 2022 setelah Rusia menuduh Ukraina mengatur ledakan jembatan Crimea yang menghubungkan Rusia dan wilayah yang dianeksasinya pada 2014. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan serangkaian balasan menunjukkan bahwa Putin adalah teroris yang berbicara dengan rudal. 15 автомобилей. Ударами оперативно-тактической армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено 6 пунктов управления вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Верхнекаменская, Бахмутская, Артемовск, Угледар, Донецкая республика, Павловка Запорожской области, Благодаров Николаевской области, а также 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 143 районах. Уничтожены 5 складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск, Авдеевка и Шевченко Донецкой Народной Республики, Новоалександровка Запорожской области, Березнеговато Николаевской области.